Oke, baik. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Om Rinus dari Suaya. Bagaimana kabar keluarga Suaya? Oke, me pare bikin kalan lu. Oh, siapa ya? Ah, kemana udah? Waduh. Di nomor kadi me kalan lu ya. Tidak ada air le. Wah. Tunggu hujan, tidak datang hujan. Oke, luar biasa keluarga dari Suaya sementara berlabuh di Salualo Lampio. Oke, Pak Yosi. Woi, mantap. Nah, jadi hari ini adalah hari kedua ketongkonan kedua almarhumah Nenek Lode. Jadi Nenek Lode adalah nenek yang banyak orang kenal karena patelo lendongnya yang maming. Oh, Bangki Putu. Ada Bangki Putunya. Iya. Oke, bagaimana? Mantap. Luar biasa, cantik-cantik rasa teh. Keluar kalau Suaya le. Halo. Oh. Di sini lagi guys. Oke, baik. Sudah Sama bisa ke gadis, tante-tante emang kuya gadis di sana. juga lah. Saya mau gadis besulan. Di sekolah. Oh, sudah dah sama kapiran tahu. Iya. Sudah pulang. Sudah jarang cewek lagi ditemui di sini karena sudah pulang ke kota. Ya, tiba lagi keluarga dari Batualu. Ya. Oke, baik. Oh, sa ta kamar Tibol lo kaya. Dari Batualu. Tibol tu kami. Mereka bagaimana Kak? Kabar baik. Mantap. Oke, keluarga dari Batualu setelah berlabuh juga di sini. Nah. Oke, baik. Oh, ada Pak Niko. Om Niko, ada Pak Indan. Oh, di mana ada Om Pit di situ juga Pak Indan. Wah, saya dan Pak Indan memang petir rambu guys. Iya. Oh, wah, dia pakai pararang. Tayo apa pararang? Tampe na kurang-kurang stel lah. Kurang-kurang stel tuh Pak Tampe. Nama pena mendoan ya. Tampe kurang-kurang stel, tidak ada pengararang. Oke guys. Oke, bagaimana kabar keluarga? Kabar biasa le. Biasa. Oh, Pak Dirga. Bagaimana Pak Dirga? Dari Makula Lemo. Oke, sehat-sehat di sana keluarga? Ya sehat. Oke, baik. Sehat walafiat. Tahu perka di sini mana Pak Badong? Tak apa. Hari Senin disampaikan bisa. Tak bisa, Senin. Wah. Mantap ya. Napida. Oh, bisa ke tengah nih pararang. Tidak ada Bagaimana ini guys? Pengararang itu perlu. Oh, wah, melau mu kalender deh. Sama nih kalender. Oh, kalender kemana sama neko? Agasa le. Agasa. Nah, di sini tempat eksekusi babi. Wah, ini butuh tenda dilarangnya. Hati sudah siap. Dari guys, pala isa lang dua. Bah. Oke bosku, mantap. Tolong to iyo. Mana tuh? To. Oh. Aku timnas atau le? Oke, mantap guys. Oke, kepala kompor. Nakota eta mga pernah anu teh paindan teh apa sa paduku ya? Sama apa? Masa Kada kira-kira mama anak sama. Iya, kurang-kurang anu le. Iya. Kurang-kurang mimpi. Iya, kurang mimpi. Iya. Oke. Oh.
Ya bahaya di sini guys karena jalan umum di sini jadi banyak sekali mobil yang lalu lalang. Jadi kita harus hati-hati. Wow. Mantap. Pak Biong bosku, oke Pak Kamal ya, Pak Biong memang luar biasa. Ya. Halo. Nah, duduk keluar dengan dua. Lihat tentang lagi di kaki para lukian maka Toraya. Untuk kami bertumpung di luar, anak kita itu lor baru. Sebarto, kami itu Ompit. Oke, mantap. Mantap, jaya selalu Sanggala TV. Amin. Banyak uangnya, Oke, baik. Alhamdulillah. daleknya banyak. Terima kasih. Oke, Todius pula di mana ini? Di bagian ini di Salon lo guys, dekat dengan sekolah. Dekat. Oi, kadi yang stel. Mantap. Bersih dulu kadi, sing dulu. Tae. Mi. Lapar. Yo. Ah. Oh, yo udah kade. Tolong kemarin kau dapur main ke sana. Dia bukan dia dapur, tolong mah. Tolong kuan deh. Oke, jadi sementara daging dikerjakan dulu. Jadi masih menunggu dagingnya dikerjakan dan keluarga datang melayat juga di sini. Sementara turun dari mobil. Nah, sebentar akan diadakan acara penerimaan tamu atau keluarga yang datang melayat akan masuk ke ruang tamu, ruang lantai kerampuan. Ya, masih sementara juga masih tutup di sini. Weh. Halo, kita lagi. Boleh. Oh, dia mah ya tapi dilarang. Tutup kilo to balik na. Sarapan no. Tutup kilo ba kita ngawe. Ya, balian ete pas kita. Le, balian le kate. Balian le. Tanya balian le. Balian soale. Oh, iya, baliale. Balian le. Yan tahu kuai ini baliale ini ani baliale. Na balian le. Ale. Bale merek Bungarno. Kita lagi kerja Lombok, Iya. sudah kerja. Masih kerja Lombok. Kan sudah lapar tuh dah. Dia mau tutup laren deh, tutup badan. Wah, aku tuh. Oh, nanti kasih rokok nanti. Bagi udah video. Iya. Betul rokok kan dia. Ada apa? Apa dulu? Apa kan di Lalu betul ya kan dinokin nah. Jadi kan di rokok. Roy. Iya. Troy. Iya, jadi Troy. Tolong pito. Roy tempat di. Oh, itu kita. Ini kamu yang kecil? Halo. Pagi semuanya. Iya. Siapa namanya? Benita. Pintar. 1 tambah 1. 1. Wih. jago. tambah satu ya. Dua. Dia mau terima deh. Baru dicarikan. Sabar dulu le. Tadi Abdur Kadi, itu tuh kan serai di depan ya. Kedua kak indah kadi, pokoknya naman tutup tak apa ko dizinkan kumanda lah. Ya lah lo matekin daw ki.
pijat-pijat itu supaya Weh, ompit tuh lewat. segar. Iya, Sehat. ini cucu-cucunya Nenek Lode. Oke, Nenek Lode. Ah, oke. Udah tahu dulu Pak Ulkan. Harus minta nomor anak. Berapa ke sana? Mami, bagian? Iya, itu sana. Ini lawat turun ke Beda dia kan di data itu teken. Woi. Tarong kay konrong. Tarong konrong yo. Mangkar kay di bilay pangala. Oh, manggoen. Sekar ka sudah. Tabe lah ko kalita solan asang makalima na ko kita to mga anak ko. Masak pula. Tabe ta si kalili mo hindi ng papapangalan. Bela na Torro Maria Mute Rarago Punta marasan pasaka kalina jo mabangan. Lalendu rokote palesun na katongkonan lante atuto tema. Oke, 1, 2, 3. Nah, perangi kita rarabuku tu marasan do mabangan katongkonan. Kumuaya tu rombongan lamenta madumai. Rombongan lamenta madumai, rombongan na Papa Dian jong mai psikolog makale, rombongan na si Nenek Sani de Lampio, rombongan na si Nenek Rizka, batu pengusita lamai suaya, rombongan na keluarga Nenek Epi, Burake, rombongan na keluarga almarhum Indo Bite, suaya, rombongan na Nenek Anca Batualu, rombongan na keluarga almarhum Papa Deris psikolog Makale, rombongan na keluarga almarhum Nenek Nata Domailea, Mama Figel Jomai Pomala, Nenek Lexi Pomala, rombongan na Nenek Jade Pomala, rombongan na Nenek Joyce Rante Marua. Jadi yang betul-betul saluran kukulang pasaka kalena lalendu rokote palesunna katongkonan lante atuto tema. Nah, jadi rombongan pertama yang akan masuk di sini. Oke, 1, Lode. 1, 2. Oke, mantap. Mantap. Lode. Ya, saya makin ganteng. Oke, mantap, Bro. Oke, baik. Langsung menonton tahun TV. Iya. Nah, ini pa yung gadis-gadis eh. Oh, gadis tua na sakit. Oke, gadis tua. Oke, gadis tua, gadis. Nah, Gadis wanita tuh kejutan na. iya, mantap. Bagaimana Nenek Joyce? Oke, Nenek Joyce. Panjang umur, Nenek M1 ya? Itu lupa, Pak. Nenek M1 ya? Itu rombongan ya, mau kasih ampun. Oh iya. Kalau pusiar kan M1 ya? Tahu kenalan itu kan nih.
Sabi ng karo. Mudah-mudah teh keluar kalau tamu teh. Kita tunggu dari sana. Tabe lako kaleta solanasang siman roko suleng kararata Bisa kayak dia itu rambut itu ya. angkana titutiran duko barana kalando lambak pawanganan to di popak buntuan ranung na telepongan tondoko di potanete pentire rungan na telayanan tuo walo di tumbo pulau lante lilik na gua di basi padang rilang pio kumua langan la di sarak ka ala ka alu kuna to mendau tangka na telepongan tondok Karena kita gambar ada lagi terbuka rambut. Oh bro gimana kayak teman di sepuluh. sangka na to menta bitaruno lante mangka ditarim makalima na ilante ang loto temo lante kula di rande dulangan na tumengka madatu temai angka to perandi ara bulawan na rebongan di to pesapu bokok borisan darana aparan kayu-kayu to sitarano dandanan sangka siloloan dandan palelean angka to dipotodin kaluak na lembang to dipolando sabaran nampang bak si barung barana lante loto temo lante kula di rande dulangan Oke, bye. tuna kadang rara inde lolongan wai mata na tundan mali inde na matangambang tulangan di pakasaliringe na di pabintin tanah salirinna bandang si ulang na sola pandan numbalayan na nalangan si kadendek maya-maya rege si ulang lambe lantian loto temo si ayo kalambak si barung barana angka temai to tiranduk simbolong mani lokom loerara limbong tamati ada nakatongkonan tasik tamati sangkana kamadan dengan turang paulang rara makamban nama talalan ibu kutang si peadiran kumua ada anak si tiroto yang rara di talo tua kada anak si manta mamela lomban di siwak panarang tontong lakale butal lang nenek emun bulu ala ta paurung ilangan umpa kasale renge ta umpa bintin tanah saririnta pada tiumba dio may bak banalimbang pada dolok dio may pintu tuan libu pagana tiumba dio may padang ribas si kakan na talo lembang na tondok mak patang lontok ka pa buwa na karua buwa nanan penanian nalo aluk madika na po aluk pagapana tiumba lamay natarik kandiang galang lili na tongkonan nga apa sombobungan nga lama itu tirandu ko pangala taman kurraman apa tang batang kali na digente pangala taman kurraman apa sangadin na lorang ka na ta bitarunona langan di siok ki kaki matalo matampu ulan lili na basetang na sandati umba lamay padang risuaya tongkon duka pantarisan makarain na pangloloan na tampo malipong tungkong gayang na padang risong kung poin pagkulawan na padang ritampuran totiran kukulikulambe na totioton tasik di kalulun na wasetanga na tiumba padang ribatualu pakapanati umba lamay panglisuan na sirang bidangle lamay tondok niliya langan siya yung kalamba si barung barana lamay tudainan rante kalua nanay
sumay tientan kambulolungu sumari daun na poretan lubulin na kete tan lueteng na tunola untuk makdandan tumete lombok mak parayuan tiumba pada maripo malak libong maalo tetemo tasing lantai kula dirandi ulangan numpa kasalerenge numpa bintin tanah saririn na untong kon yang lolekok na uni sungi kula sumule na inde makdadi itu dipaturu-turu to mama lantai tangan na sondong diparok reto leaga lantai tiku tamben na manang na banua kumua manda tatarana kasih kamaliran tutuan taloluan kasih di kanan langan situlah kabating isitan di paraya tam tabela tatanan ni bokok masuli lali bengan di sade susi rapas siruan natalangan si ulang lambe kasih kadende maya-maya lantai alo tendo lansi kula di rade ulangan kilangan boleh utara naki kana sang buku loluan ki sang pati kanan bisa naki loluan ki talulangan ki tendeng ki tanureng ki kemudian numpak tapo paraya nake de tolo pada ke de tua talangan bulan pada langan parayan tanalangan laut kalau tangan alangi reke lause pak di dona bulan lagi komentu napa inan keluar tak dimang mak bulu sang lambang kirande maau tang dilesoan na ditua tabe tingayo mogo kisiman kanan kairin kita be kalando kau di siman kasal lebarin ni kukua tabe ta torro maroko pabuntuan rano tahun ni sumparaya mo to di potanete kasalle diong te balaran nampak tang salah suka diong rantian tuyu tang pindaura na belan nalalindo mo tampara pa na kenden baturupan na taruk turi yang nama nak sariwan na silek to barra na polo kaindi na indi to bosiongi na tololo pasarongan na tulimbong lama rinding pala tasik lama ulang mutaruno rokko suleng kararata kikuwa tabe ta bungka maya-maya itondon to batang ta tapalen pesang apiakan ina torroy me kaindo na isungi de kaambe talangan si pamatua induk rekela si pamanu karulungan si pamatua gumua din na seupa tapo uba paraya tapo paraya kada balok latapas salirara lante karampuan boyo bisa ramalabi latapas saregayang lante inang pintu anginan kumoyin na seupa natara nati kada misa nanuluan bisa na misa bulan atas ini pakai rupa aluan iya todolo kapuangan talanto pula mangga di pelendo tang si tangga kauranan tang silingan timpuras Foto. Woi, yang ano itu kita rambu oleh. Rambu, pada si rambu dulu. Iyo, karena kiri itu gambar ya kan. Victor Ronaso. Iya. Tolong itu kan.
piaw nang kaya sapa. Ah, tak ada ya. Halo. Oh, ngumen mo niya ora, bapak kari dito. Nagkasusu siya, May. Oh, oke, Kadi yang setel. Ya tak kor ya. Pandangan dulu kayak. Sekarang boleh di betul deh. Betul minta dong kan gitu om. Ya betul. Betul minta. Beni om. Adik, cewek equity Cewek Cewek nanya. equity Cewek. Cewek aku tanya. Oh, cocok dong. Apa? Cewek aku ya. Kira mau? Betul ram om dah tak ada. Dem om. Nah, betul dia dulu kata om, tak tolak ana. Dia tak tolak ana. No sorry, ompit. Cewek equity Cocok cocok. Mereka buka. Dua. Mereka buka. Mereka buka. Ayo. Itu. Oh. Bener kayak kompre. Oh, pasar kayak kata iyo kok ya. Cewek. Bangunan ni benda. Iya. Ayo motor ada. Halo, Oma. Kamu bagian itu periksa. Mana KPK-nya? Lewat mana kan? Oke, baik.
Ngasih konten mo kemarin. Iya. Oke, boleh bang. Pagi bas ke. Oke, mantap. Oke na baik. Oke, baik deh. Itu doang rambu deh. Oke. Tarik itu rambu. Oke, dia harus borong di mana ini? Oh, ini di Lembang Salwallo, di dekat dengan masjid di sawah. Ini di Jalan Poros Sanggala ke Makale. Apa nanti na bisa disualami tayo sa apa rondo-rondo. Oo. Nanti ang Oke, mantap. iba na dito ko yan. Susunod ko lang. Nyampe lantan. Nabag dulong ito. Mura yalan.
Titik pa yun lang. Saan makan na rin ito yun lang? Okay. Minum kopi dulu. Melodeh. Melodeh jempol semua. Lihat melodeh. Apa Pak? Alam, Iya, yang ditambah juga. Iya. Yang pirang rombo sih. Maksudnya. Tidak nih. Baik. Nah, ini kopi. Oke, kopi teh. Oke. Coba kau ulas ini saya. Iya. Oh, bila asuk. Pak Elo. Kalau mau pilih itu teh. Jadi untuk gulapan pator itu lah, teh pator lagi loh. Lo mau pator lagi teh.
Ki tole mi katabe mesimen penduan tole roko suling kararata. Angkan nate to dipoto ding kaluak na lembang to di Polando samaran nampang lelean na pintu tuan lipu to di puambek narara makamban di poindok na bukutang si piadiran. Kumuko may tangan sit-sit-sitang nga silolo ko pa temay tanda mali na to maarabutan lang tang si saman mata kalamban pa toding kalua na to mirapurara limbong riok ko suling karara tatasig di yung riwan malabi tamasula nasang pagkuki kuha bilang na pura siya miki si Tirolindo sundun siya miki si Manta pero pala bilangan miki si pamatuwa induk si pabanu karurungan di yung sang pilambaran bolu di yung sang kapuran pangan na kikolawayo sile na dudosang kalabang na kilangan mi ki tandung-tandungan ni te sang ararata ki borong-borongan ni te diyo na pak gantinan bulawan tarok ko suling kararata nga solanasang apa napadolo na paundi na pabentang nga tangaw norong indi to merra purara ato kumua makamba ni mani tangki-tangki lambi na masir di manapa imani tangki karatuin na la birakate may sorongan sepu tang munisa tangan nampak tang mumpi maranga pangalisuan na rantian tuyo tang makamban ni mani randan dipuduk kita ngamanin pak imani darak tongkak bukan lengko nalilaki taban mima diung bating takang kanan matu pe inawan atau roma pakundun bokok jo batang di kaletan nenek mo patan dewa ka dio tondon to batang na kipamintu na katang palambiran katang paupuran laki ku ada dika taban mima diung bating da takang kanan ni matu pe inawa ta pator melong bangi kalando na buntu tapau ni sumaya-maya layu gunatan ete kumuadin na siya upa tapau upa paraya tapau paraya na susiyaki di pialuan ten talengok piuranan la pupu roko maridin nalita ka diyo ngomang ngapi inatana na manda sombabuton na bintin tanah karurung na ta tontong la si pasare tamatang nalangi si pangloloan tamaparara na batara kumuadin na upa tapau upa paraya tapau paraya na buang titanan talu daw tang kanalangi buang samba batulalikan daw masuang gana to ponganan laum pora ki way sang pindan laum pipi kita na taksang gori-gori ta tontong masak ki mairi mana dinding mas solanasang tontong siran dana manda nenek si potampo matoto tontong si popa buntuan ranu nenek si potane te kasalle susilante allo to temo lante kulla ta rande lulangan na kikotabe ta patanan rampa talinga duan ta palidan suling seo kataki kambio santung pite sangararata yamotu katongkonan kamarintinan na papaapian rombongan na papaapian jong may sikolong makale tu rampo tanda tasikira ramakamban untuk ding bulawan di buku tang sediran rampo matangkian suruh la menta maki lantang nomor 20 misa sitaruna katongkonan kamarintinan na sia nenek sani rombongan nasi nenek sani lampio tu rampo untan datasi kira ramakamban untuk ding bulawan ibu kutang sederan rampo mak tangkian suruh la indeki lantang nomor 20 selako 20 misa sitaruna katongkonan kamarintinan na nenek Rizka rombongan nasi nenek Rizka ba atu pong sita lamai suaya
tu rampo me tanda marinding kinin me gundai saraka belan nataruk to siosok nane to situran dadi rampo ma tangkian suru la menta maki lantang 20 misya sitaruna katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Indok Bite keluarga almarhum Indok Bite lamai suaya tu rampo untan data sikira ramakamban untuk di kepulauan ni buku tangga sideran belan nataruk to siosok nane to situran dadi rampo mak tangkian suruh katongkonan kamarintinan na si Nenek Joyce rante maruang tu rampo metan na marinding kinin me bundai saraka belan nataruk to siosok nane to situran dadi rampo mak tangkian suruh lain deki lantang nomor 20 selako 20 misa sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Nata domai lea tu rampo metanda mali tutun kabor lako si bapak Dian la menta maki lantang nomor 50 kasera sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Bapak Deris si kolong makale tu rampo metanda mali tutun kabor lako si bapak Dian katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Epi cung mai burake tu rampo metanda mali tutun kabor lako si bapak Nadian mintu na tola menta maki lantang nomor 10 kasera mintu na rarabuku tu rampo mempatu borong na lako bapak Dian la tamaki lantang nomor 10 kasera sitaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Anca Batualu rampo metanda mali tutun kabor lako Nenek Serlin batu Mama Atri la menta maki lantang nomor 7 saya lako 10 bisa sitaruna katongkonan kamarintinan na si Mama Apigel jomai pemala tu rampo metanda mali tutun kabor lako si Bapak Anarafa la menta maki lantang nomor 7 saya lako 10 bisa sitaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Lexi jomai pemala tu rampo metanda mali tutun kabor lako si Bapak Narafa la menta maki lantang nomor 7 saya lako 10 misa sitaruna katongkonan kamarintinan na Nenek Jain pemala tu rampo metanda mali tutun kabor lako si Bapak Narafa la menta maki lantang nomor 7 saya lako 10 misa naki kula susimo sangarara tapak kantinan bulawan taki kambio santung di batang di kaleta ki ka abi iriti bulawan di tondon to batangta naki kuah bayi melong ke buka yulang miki isuling kararata ta patu meka kaboro batelenteng tata tiberu mana palakoinan pura di papatuang ki mintu na painan kalua atas ulang nasang rampo situla kabating lante ada anak katongkonan langan sitande paraya lante sangka anak katumangiran ditimang mak bulololong di rande maau tangkilesoan ki pakalolo rombongan nas ya Nenek Joyce rante maruang tu rampo mak tangkian suruh lain deki alang to parenge kita lepa lako keluarga Nenek Joyce rante maruang tu rampo mak tangkian suruh lain deki alang to parenge masih Babang Amin sifat cerita bagi-bagi pengalaman di Batualu dan pengalaman di Suaya, tukar-tukar pikiran masalah pertanian. Siapa tahu ada jodoh juga. Informasi. Karena maaf ke si Babak salamu. Iya. Nah, si Babak ngutus Suaya tuh. Natuluti murkan kami teh bos gue. Leka to tete. Iya, siapa tahu ada jodoh, ada nyomot dapat jodoh. Iya, nanti Baik, le. Oke,
Oke, baik. Jadi sekarang rombongan kedua, Demper ke rombongan kedua teh. Demper rombongan kedua yo. Tak anu kita. Halo guys. Halo guys. Ada satu cewek itu. Mau dia kinsa? Mau dia? kinsa. Mau dia kinsa. Oh, oke. Oke, baik. Mau dia. Wih, ada beli kompes. Bagaimana kompes? Kapan datang lagi? Ya. Sudah 2 hari? Lebih. Oh. Belum pulang waktu tambar kena? Belum. Sampai. Kita berlama-lama di sini. Iya sudah Dek. Iya. Sudah pensiun jadi. Sudah laskar tak berguna. Masih berguna di mana-mana tapi. Berguna di kampung. Ya. Apa na tak naman itong pumaparampuan. Iya oke, pas din ko lang lahat. Baru keterkam lagi. Mbak aku sa kalo. Iya. Oke ya. Oke, siap-siap. 1, 2. Tarir rupiah. Oke ya, mantap. Video ini ompet, kasih lihat. Siapa itu kan? Nih. Berapa kan anaknya ini lo deh? Berapa anaknya? 5. Yang pertama Lode. Lode. Terus kedua Ida. Ketiga Dita. Nita. Empat Om Eli. Keempat Eli. Eli. Kelima Bartolomeus deh. Oke ya, keluarga. Ya. Oke, nenek Kian nih. Oke, kita foto dulu. 1, 2, lihat dulu sini dulu. 1, 2, sikat. Oke, anak pintar. Oke, ya. Depor. Ngedebat tuh. Mereka, dan rumah tu kan Udina. Maafin dah, ternelan, yang maaf kawarin. Ngedebat tuh. Ada juga. Saya balik nalay yang saya ada tiro yang kanina. Berdebat to.